nego što krenemo sa razgledanjem, osvrnimo se kratko na samu istoriju tvrđave. Kalemegdan se prostire na 66 hektara i istovremeno je najznačajniji kulturno-istorijski kompleks u Beogradu. Kalemegdan je najveći beogradski park, istovremeno je najznačajniji kulturno-istorijski kompleks u kojem dominira beogradska tvrđava iznad ušća Save i Dunava. Fontana Borba se nalazi na Velikom Kalemegdanu. Oko ove fontane su se između dva rata održavale zabave uz valcer koje je izvodila gradska kapela. Beogradske mlade dame i gospoda bi nedeljom plesali na ovom platovu pod budnim okom svojih roditelja. Današnji simbol Beograda, spomenik Pobednik, podignut je 1928. godine. Lociran je na velikom platovu Kalemegdana, odakle pruža prelep pogled na ušće Save u Dunav i Novi Beograd. Zbog svoje lokacije i pogleda predstavlja nezaobilaznu lokaciju za odmor, slikanje i uživanje u pogledu. Najveće dve reke koje prolaze kroz Srbiju, Dunav i Sava, se sastaju između velikog ratnog ostrva Novi Beograd i podnožja Beogradske tvrđave i stvaraju lep prizor koji je sličan onome sa okeanima. Boje im se razlikuju i to je više nego vidljivo. Da. A vidi... Kula Nebojša se nalazi u Donjem gradu u blizini Dunava. Kula je dobila ime negacijom glagola bojati se, kako bi se naglasilo da se kula ne boji ni jednog neprijatelja i da je neosvojiva. Dakle, nije imenovana po bilo kom Nebojši, tako da je nepravilno nazvati je Nebojšina kula. Nalazimo se ispred Vojnog muzeja, koji je osnovan 1878. godine. Izloženo je više od 3000 muzejskih predmeta koji svedoče o ratnim okršajima od praistorije pa do 20. veka. Spomenik despotu Stefanu, vitezu, vojskovođi i vladaru Srbije, za čije vreme je Beograd prvi put postao prestonica Srbije. Mašo.